Semalam baru sampai ke Malaysia, terus ke sini untuk you guys punya program. Dan saya nak share pasal the journey tentang One Championship. So, saya nak share tentang satu benda yang bagi saya paling priceless, dan benda bagi saya sangat-sangat high value in term of championship, One Champion punya event. Okay, sementara tu nanti saya terbagilah ada? Tak ada. Oh, dah connect. Okay, saya nak share. Kalau sebelum main video ni kan. So, One Championship ni, untuk siapa yang tak pernah tahu, dia adalah consider combat sport event kedua terbesar di Malaysia, di dunia. Kalau katakanlah first UFC, Khabib. Khabib tu yang paling power UFC kat US. Kalau Asia, antara yang paling top adalah One Championship. So, One Championship ni dikumpulkan fighter-fighter seluruh dunia. Tapi macam-macam combat sport. Ada Muay Thai, lepas tu ada MMA, ada kickboxing, everything lah. Pasal One... The newest atomweight in One Championship. You just won a $100,000. Nak tahu sikit